Ćao ljudi, ja sam Reynet i ovo je moj preview patcha 5.16. Intro. Počet ćemo samo pregledom patcha, o čemu ćemo pričati u toku videa. Znači, ovaj patch je dosta velik i glavna promjena su Juggernautsi, što su u stvari reworkovi nekih od melee champova koji u stvari će sad biti verovatno još jači. Zed je dobio buff, pričat ćemo o još nekim buffovima i nerfovima champova, sa balansiranjem Alice, koja je bila definitivno neizbalansirana u posljednje dva patcha. Onda novi itemi za Juggernautse, novi defensivni itemi, nove aktualizacije u HUD-u i nove detektovanje u stvari verbal abuse ili kako bi se rekli kada je neko toksičan i flame-a. Riot je napravio novi sistem kako će to da detekta. I naravno, pričat ćemo još malo o skinovima koji će izaći u ovom patchu. Znači, da počnemo. Za početak jedna važna informacija, ako gledate LCS, u stvari e-sports bilo kakav, korejski LCS, američki LCS, evropski, finale playoffova i svih ostalih playoffova u Koreji, Kini, sve to će se igrati na patchu 5.14, zato što je ovaj patch sa Juggernautsima velika promjena i timovi ne bi stigli da se prilagode. Teško će stići da se prilagode i do svetskog prvenstva, a ne samo između playoffova. Znači, a Worlds će se igrati na patchu 5.18 koji će izaći za mjesec dana, 2 mjeseca možda, tako. Šta su Juggernautsi? Juggernautsi su oni veliki, jaki, mili top laneri, tako bih ja objasnio, znači Nasus, Mordekaiser, sad Skarner, Darius, Garen i tako ti champovi baš koje ja ne volim. Iako sam ljut na Riot što su uradili ovo, ali zašto da ne, promenit će malo igru. Znači, od Juggernautsa, Garen, Darius, Mordekaiser i Skarner su dobili rework, kao neki rework, u stvari samo update spellova, ali dosta veliki. I sada od ovog patcha su oni kao Juggernautsi, tako je to Riot izmislio. Objasnite to kako hoćete. Sad su oni Juggernautsi. Da pređemo mi na prvog Juggernautsa i njegov update, i to je Darius. Neki od vas ga mrze, neki od vas ga menaju, sve jasno. Znači, Dariusa su tako promenili što su mu malo snižili damage, ali zato, na primjer, Q ga heala i još par buffova ima. Sada ćemo sve to pročitati. Znači, basic stats, znači ne spellovi, ni pasiva, ni ništa. Znači, range napada mu se povećao za 50, bio je 125, sad je 175. Tako da u stvari više neće se rekao ovako, nego ovako, ali to je samo malo to. Nekad može da vam uzme kill, ali to ne vidim kao neki ogroman buff. Basic attack su mu povećali damage sa 3.5 na 5. Sa 3.5 u stvari od attack damage-a vašeg i tako. Scaling u stvari. I to je prilično lepo. Također su mu povećali health test, 93 na 100. Povećali su mu armor sa 3.5 na 4. I attack speed su mu smanjili sa 0.679 na 0.625.
I povećavanje attack speeda je sa 4% došlo na 1%. Tako da u stvari povećali su mu damage na basike, ali ih mnogo sporije kasta, tako da to se negdje izbalansira tako da vam dođe na isto. Da pređemo do pasivne. Pasivno mu je bleeding, to svi znamo. I smanjili su malo damage pasivne, ali velik buff je po meni ovo. Nije više magic damage nego physical damage, tako da će da deala mnogo više. Traje 5 sekundi isto. Manji je base damage, ali ako je physical damage, onda će da skida više nego mage. Zato što na Dariusu nemate AP i nemate magic damage, tako da to vidim kao buff. Q će da košta manje mane i sad neće biti da čim ti se Q, on se zavrti odmah, nego će da traje 0,75 sekundi dok se on u stvari krene vrteti. A Darius sa Q-om će sada da se heala 10% od missing healtha. Znači ako je skoro full, jako malo će se healati, ali ako je skoro mrtav i kuva se, dosta će se healati. To je dobro kada se fajtate i lowste i onda možete sa Q da preognjate fight i da ubijete nekog neočekivano. Smanjili su mu damage i to prilično mnogo. Bio je, nekad se healalo 105, 157, 210, 262, 315, sad je samo 20, 40, 60, 80, 100. Što je dosta nerf, ali opet sa scalingom i sa healanjem se opet izbalansira, tako da, tako. I u stvari na Q je Darius imao scaling bonus attack damage, znači taj attack damage koji kupite. Sada ima ceo attack damage scaling koji je prvo 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. To znači da vi ste u early game-u pre ovog patcha sa Dariusom imali manji damage na Q, zato što se nije brojao vaš attack damage od runa i masterisa i base attack damage, a sad se broji u scalanje, tako da damage će biti ukupno možda malo manji u late game-u, mislim. Možda će biti malo manje nego inače, ali ne mnogo, pošto se ovim scalingom se to izbalansiralo. Znači da pređemo na spell V. Opet mana je smanjena, pre se scalalo po levelima 30, 35, 40, 45, 50. Sada je na svim levelima 30 mane, tako da Darius sa ovim smanjivanjem koliko troši mane, to je jako dobro zato što skoro nikad neće nestati mane koliko malo košta sve. Q40, V30, tako da s manom ste opušteni. Na V-u je bio editan i cooldown. Pre se scalao 9, 8, 7, 6, 5, sad je na svuda 8. Što je po meni čak i nerf, zato što je samo na prvim levelima bio 9 sekundi. A sad je uvek 8. Tako da u late game-u nemate skoro stalno veka koje je bilo kada ste level 18 u prošlom patchu i imate na 8 sekundi što nekad može da vas ubije. Znači damage je pre bio se scalao kao basic damage od 2 plus attack damage koliko imate, neki procent, prosto scaling. A sada je to 140% vašeg attack damage-a, tako da to je dobar scaling i u late game-u ćete vjerojatno imati i više damage-a na V nego pre ovog patcha. Također su buffali slow od V-a,
tako da se više ne skela slow po levelima 20, 25, 30, 35, 40, nego je uvek i 90%. To znači kada ga hitate, on se jedva pomera, u stvari skoro da se ne pomera, skoro da stoji, hoda jako skoro. Ali, zato pre je trajao taj slow 2 sekunde, sad samo 1. Čime se, opet kako sam rekao, sve izbalansiralo. 90% što je čak previše, ali 1 sekundu, tako da tu je negde. I V više ne smanjuje protivniku attack speed. Tako da toga više nema. Ali zato imate taj slow koji će vam koristiti. Nije mnogo menjan, samo su buffali u stvari da na 1 sekundu su slowani 90%. Tako da pazite sad kombo. Stavite 90% slow 1 sekundu, pa onda V i još 1 sekundu 90% slow. Onda možete da ga ubijete lako. I na kraju ulti, naravno, malo mu je nerfan damage, ne mnogo. Sa 160 na 100, sa 250 na 200 i sa 340 na 300, što nije baš mnogo, ali zato se scala mana po levelima, 100 mane i na levelu 18 i 17 ja mislim 0 mane, što je veoma OP. To moram priznati da Darius više nikad neće imati problema sa manom zato što troši jako malo. Da. I kada ubijete nekog sa ultijem, recast onaj u stvari je isto ne trošite mane. Pređemo na Garena, koji je od svih Juggernautsa najmanje bio promenjen. Znači, base statsovi je da povećavanje healtha sa 96 na 84, tako da Garen će sada imati malo manje healtha. Povećali su damage sa 3,5 na 4,5 skill, povećali su armor sa 2,7 na 3 i povećali su range isto koji Dariusu sa 125 na 175, tako da ćemo u stvari biti duži mač samo, ništa više. Kod Q će silence trajati 1,5 sekund na svim levelima, pre se skalao sa 1,5 pa više, tako da ovo je čak i nerf, ali zato će da bude, a kod Q je i movement speed koji dobijete malo nerfan. Isto se skala samo sa malo manjim brojevima. Pre je bilo 1,5, 2,25, 3, 3,75 i 4,5 sekunde. Kada je 1,5, 2, 2,5, 3 i 3,5 sekunde. Tako da Q je ceo nerfan Garenu. Znači, kod V su u stvari nerfali da pasivno više ne povećava armor i MR, ali kada ubijete nekog povećava vam armor i MR za 0,2, tako da to je to. I nekad se skala čak do 30 poena može da vam poveća i MR i armor. Što je prilično dobro i meni je to bolje nego što je bilo. Su smanjili cooldown i to su buffali cooldown, pre je bilo 13, 12, 11, 10, 9 sekundi, sada je uvek 9 sekundi, tako da ćete early imati češće nego u prošlim patcherima. I kod je u stvari na hit damage, baš jako early game buffan, ali inače je nerfan, čak dosta, sada mnogo manje se skala.
I brzina vrtenja kod E se levelima povećava, tako da u stvari nekad možete doći i do 10 hitova, što je prilično dosta. Na primjer, na prvom levelu možete samo 5 hitova da mu udarite A ako se stalno oko njega vrtite, a na kraju čak 10 hitova. Ako prekinete E u toku vrtenja, smanjit će se cooldown za toliko sekundi koliko ste vi u stvari ranije prekinuli E, što se isplati. Ako E hita samo jednog čempa, imat će 33% viši damage će mu dilati. I ulti na kraju, znači enemy koji je u posljednje vrijeme najviše killova imao će biti označen onom markicom. Ako niste vidjeli, pogledajte na Riot sajtu Spotlight za novog Garena i bit će označena onom markicom i ta markica vam u stvari kaže kad možete da ga ubijete, se pojavi. On će biti označen stalno i u stvari, a kad budete mogli da ga ubijete, ultom naravno, pokazat će se, promijenit će se markica kao da možete da ga ubijete. Također hitovi E i basic atakovi dilaju tom enemiju markanom više damage-a i više za 1% njegovih maksimalnih health-a. Tako da ako je low, dilate mu jako mnogo zato što od max health-a mu dilate 1%. A ako on ima na primjer 10% health-a, vi možete iz 2 hita da ga ubijete. Ako imate dobar damage na EU i na basicima. I od sada ulti dila true damage umjesto magic damage-a, što je veliki buff za ulti i Garenov ulti će sad biti prejak. Da pređemo na Skarnera. Povećavanje health-a sa 96 na 90, tako da će manje health-a imati, i povećavanje damage-a s 4.2 na 4.5, tako da će malo veći damage imati Skarner. I Skarner će se po meni vratiti u metu. Sad će se igrati s Skarner, ja mislim. I njegova pasivna je skroz nova i veoma je zanimljiva, tako da se na mapi pojavljuju kristali na koje može da ih capture ili enemy ili vi i daje vam neke movement speed i tako dalje. Da, daje movement speed i attack speed. Kad stanete na njega i na 15 sekundi zabrani drugom timu da stane na njega. A tako i Skarner, ako je blizu aktivnog kristala, samo blizu, on dobija 100 movement speeda i 48 do 150 attack speeda, zavisi na kojem je levelu i tako. I svaku sekundu refresha 3% svoje maksimalne mane, tako da ima velik mana reg. Znači, Q Skarnera buffali su cooldown, tako da je sada... Da, sada se... Pre uvek bilo 3,5 sekunde, sad je 3,5 sekunde samo na prvom levelu i scala se do 2,5 sekunde. 2,5 sekunde. Mana cost je isto buffan, sada košta malo manje mane, otprilike četvrtinu manje mane, i scaling je tako malo manji. Pre je damage bio physical damage bez scalanja,
sada je 0.33, 0.36, 0.39, 0.42 i 0.45% attack damage-a, tako da se skela i stvari to poslednji, taj 0.45 je u stvari skoro, prosto to je u posto, 0.33% attack damage-a, tako skela sada. I ako imate dobar AD, Skarner može da dila dosta. Ako hitate male monstere u džungli i tako, skrati vam se cooldown za svaki atak. V su u stvari promenili dosta, tako da pre je bilo samo base koliko je shield plus 0.8% plus 0.8 ability powera. Sada je 12, 13, 14, 15, 16% Skarnerovih max healtha plus 0.8 ability powera. Skarnerov E će sada da marka čempione i sljedeći hit od Skarnera će da ih blinda, ja mislim, da, piše blinda i damage-a više. Tako da, mana je buffana opet manje mane troši, cooldown je malo nerfan čak i cooldown je nerfan sa 13 sekundi na 12, sa 12, cooldown je nerfan sa 12 sekundi na 13, sa 11,5 na 12,5 i tako za jednu sekundu, što ne znam, nije mnogo, može izdrži. Duration od slow-a više nije 2,5 sekunde nego 2 sekunde, tako da kraće traje slow. Tako da ako ima E na sebi, taj mark u stvari, kad ga porodite, sljedeći basic attack Skarnera ima bonus damage i to 25, 50, 75, 100 i 125 po levelima. Ulti košta manje mane, magic damage je bio smanjen i sada ima bonus physical damage. Tako da sad košta 100 mane na svim levelima. Cooldown je u stvari i nerfan i buffan. Na početku je 120 sekundi umjesto 110, pa je posle 100 i 100 isto. Ali onda kasnije je 80 sekundi umjesto 90 u prošlim periodima. I ima bonus physical damage na početku i na kraju spela. Dila dodatnih 100% attack damage-a, što je dosta i Skarnerov ulti će sad dilati veoma. I Skarnerov ulti će sad dilati dosta damage-a. I da pređemo na poslednju promenu Juggernauta. I to je Mordekaiser. I tako, basic. Znači, movement speed sa 340 na 325, znači bit će još sporiji. Basic health sa 555 na 525. Povećavanje healtha po levelu sa 73 na 80, tako da smanjili su mu base healthe, ali će više imati po levelima, tako da tako. Basic attack damage su mu povećali sa 57,5 na 61. I povećavanje attack damage po levelu nije više 3.5 nego 3.5 nego 5, tako da će Skarner Mordekaiser imati mnogo veći damage. Povećavanje attack damage po levelu sa 2.6 na 3, tako da će imati veći attack damage i attack speed, izvinite, i health reg će mu biti sa 3.3 na 4, tako da to je dobro. A povećavanje health rega će se smanjiti sa 0.67 na 0.3 po levelu, tako da to se opet ne izbalansira,
ali range mu je povećan sa 125 na 200 čak, tako da basicovi imaju sad skoro duplo veći range, skoro. Znači, kod njegove pasivne, taj shield se polako, od kad se aktivira, polako se snižava. I ne može sama da padne ispod 25%. Mora neko da vas hita da bi pala ispod 25% shield. Sada je maksimalni shield više nije 120 do 630, nego 25% morde ovih max healtha, što kad ste low može da bude jako velik shield i može da vas spasi više puta. I shield se kreira sa 25% damage-a, ne više sa 35. Znači, Q je skroz reworkan. Cena je healthy, 20, 23, 26, 29, 32 po levelima. I cooldown je 10, 8,5, 7, 5,5, 4 sekunde. I u stvari kad rastate Q će buffati sljedeća 3 basic ataka. I svaki atak će da ima 3 puta viši damage nego što je imao prošli atak. Tako da će treći atak, ako stignete do trećeg, biti najjači i najviše ćete izdila. Znači, ako, u stvari, tako da objasnim, ako je vaš prvi dilao 100 poena, 100 poena, 100 damage-a, drugi će da dila 300, a treći 900, ali 900 damage-a, to je jako mnogo. Basic damage je 4, 8, 12, 16, 20, što nije baš važno, pošto je fora u scalingu tom da je svaki 3 puta veći. Max damage je 180 plus 2,7 totalnog AD-a, što može da bude jako mnogo, i 1,8 ability bar-a. Tako da ako ste hibrid imate 200 AP-a i 200 AD-a, dilat ćete još dodatnih 270, dilat ćete dodatnih 470 AD-a i dodatnih 200 i nešto AP-a, što je prilično mnogo i, kako sam rekao, nema max, tako da nema nigde, to je max damage koji možda bude jako velik i zavisi od vašeg attack damage-a, tako da u stvari nema max damage, koliko imate AD max damage. Znači, Mordekaiserov V sada kastanjem u stvari na zajedničkog Mordekaiserov V sada posle kastanja, kada u stvari hoće da dođu do sebe, na primjer Morde da genka ili jungler da genka Mordeu, onda jungler i Morde imaju 75 veći movement speed i dilaju 4 sekunde okolnim i 4 sekunde dila magic damage okolo sebe i on i taj, na primjer, jungler. Tako da maksimum damage je 140, 180, 220, 260 i 300. To su svih 4 sekunde, ako sve vreme protivnik stoji u tom krugu. Cooldown je 12, 17, 10, 9, 8. Nema cene za kost, tako da ne skida vam ni health-a ni ništa. Damage-om dilanim V-om se u stvari on i njegov ally champ healaju.
tim 4 sekunde što dilaju okolo damage, to se oni healaju. Kod je dosta nerfan damage, baš dosta. Sa healanja po levelu 70, 115, 160, 205, 250. Sada je na 35, 65, 95, 125 i 155, što je dosta manje. Ali se zato ne skila samo sa 0.6 AP-a, nego se skila sa 0.6 AD-a i 0.6 AP-a. Tako da, ako ste AD, što je moguće, ako ste AD i imate dosta AD-a, dosta vam se skila od toga AD-a u damage AD-a, tako da se damage nekako tu izravna. Cooldown je buffan, bolji je scaling po levelu, više nije uvek 6 sekundi, nego je 6 pa 5.75, 5.25, 5.25 i 5 sekundi. I posljednja stvar kod Juggernauta za danas je ulti od Mordea. I novo je da Morde može da ukrade dušu Dragona. I onda kako znate kod ultija kad je bilo da se u stvari napravi shadow od champa kojeg ste ubili i da ide iza vas i da vam pomaže, sada to može da bude i Dragon, ali kada napadate u stvari, ako Mordekaiser napadne Dragona i njegov tim ga posle ubije, Mordekaisera prati Dragonov duh, svakako, ne mora da ulta ništa. I atribute duha su 10, 25, 50 AD-a, tako da to je nerfano, ali zato možete uzeti i Dragona. Što da Dragon ima stari damage 20, 50 i 100, to bi bilo previše OP. I to je to za Juggernauta, sad ćemo nastaviti sa ostalim promjenama u ovom patchu, ali ovo je bio najveći deo ovog videa. Sad ćemo samo brzo preletiti zašto znam da sam vas ugušio sa Juggernautima, ali morao sam zašto je veoma važno. Ok, ja pijem boje pa se vidimo za 5 minuta. Evo nas nazad i ja sa mojim lepom TSM čašom, nadam se da možete da vidite. Opet ko ništa. Možemo nastavimo. Tako da, dalje, neke promjene basic statova kod champova. Blitzcrank, povećavanje armora po levelima nije 3,5 nego 4. Braumu je sa 4 na 4,5. Leoni sa 3.1 na 3.6. Naudu sa 3.25 na 3.75. Tariku na 3.2 na 3.7. Ramusu sa 3.8 na 4.3. Ahumu sa 3.1 na 3.6. Tam Kenchu sa 3 na 3.5. Alistaru povećavanje healtha sa 102 na 106. Bardu sa 89 na 93 i Thrashu sa 89 na 93. Sad ćemo pogledati još neke promjene kod champova. Znači, brzo ćemo ovo preletiti da vas ne ruši mnogo. Malo je nerfan Ahri heal od pasivne, nije mnogo, samo malo da izbalansiraju zato što laning sa Ahri je bio mnogo lak. Bacite jedan Q sa healom, nahilite se četvrtinu healtha, znam i igram Ahri, znam da je to bilo mnogo OP. Brzina, u stvari njegovog tog, kod Alistara V, brzina dok dođe je sa 1500 na 1200, tako da je malo sporije, ali dobro. Azir je, ko što svi znate, veoma zabagan champ. U stvari su samo bugove
poboljšali. Jedan od najboljih je da ulti više ne ignoriše shadowe, tako da ne ignoriše Zedov shadow, što je meni uvijek smetalo. Tako da Zed stavi shadow, ja ga ultam, on se vrati na shadow i ultame. Brate, sada će ult odbaciti shadow i još par tako promjena, bugove. Elise su malo nerfali, ali mislim da je treba još veći nerf. Zato što je još uvijek OP, samo su Q u stvari Q su snižili damage i to samo scaling. Pre je bilo plus 8% aktualnih healtha targeta, sad je plus 4% aktualnog healtha targeta i ništa više nisu nerfali. Po meni je taj njen V u spider formi previše OP i to malo treba da nerfali taj heal i damage kod V. Kassadin sada mu se ulti scala AP, tako da svaki put kad ultate ima 0,2 više damage-a od AP-a, tako da u stvari svaki skok 20% AP-a više, tako da to je dosta velik buff i očekujem da će Kassadin ponovno početi da se igra. Malo nerf Kayle, koja je bila od patcha 5.13 jako OP. Samo base attack damage sa 56 na 51. Malo je teži early jungling, ako igrate jungle Kayle, što verujem da radite. I malo je to teže, inače ništa veliko. I konačno buff za Lee Sina. Pasivna. Mu više nije vraćanje energije 15 energije za svaki atak, nego 20 energije za prvi atak, a 10 energije za drugi. Tako da, u stvari isto. Potpuno isto samo što su promenili. Ako hoćete samo jedan hit da napravite, onda nam vrati više nego u prošlom patchu, ali ništa specijalno. Ali, ulti je takav da kad šutnete nekog patika, onda svi protivnici koji u stvari dok leti champ od patike, dok leti i kad udari u nekog i njemu dila damage, 15, 18, 21 plus bonus healthy targeta. Ako da nekad možete, ako su svi low, da šutnete jednog i ako svi sa sebe napravite pentu sa šutem. Ne, nema šanse, ali možete. Malo su nerfali LeBlanc, brzina projektila. Malo su buffali LeBlanc, brzina V-a, u stvari dok stigne do tamo, više nije 1300 nego 1450 i naravno ulti V, ulti mimic V i isto tako sa 1300 na 1450. Lissandra je dobila buff i kada ulta sebe ona se nahila 100, 150 ili 200 HP-a plus 0,3 AP-a i 1% za svaki posto minskih healtha. Komplikovano je malo, uglavnom dosta se nahila. Lucian je malo promijenjen pasiv, drugi atak basic pasiva dila minionima 100% damage-a, tako da će lakše biti farmanje sa Lucianom malo. I pasivno se skila 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 i damage je u stvari buffan time. Znači V su malo promenili, movement mu se poveća malo više nego što se povećavao, ali zato ne traje 2 sekunde nego 1 sekundu i cena je nešto 60 mana nego 50 mane. Ostali igrači u njegovom timu mogu da
isto da aktiviraju taj spell kod sebe i da daju Lucianu još veći movement speed, tako da Lucian može da bude brz ko master sa ultijem. Nasusu su malo povećali range na Q samo. Nami su pasivnu povećali sa 40 movement speeda na 60, a skilla se sa 0.2 AP-a. I novo, dosta dobra stvar kod Nami je da ulti koji prođe kroz igrača iz vašeg tima daje im movement speed. Tako da kad bežite možete da ultate u svoje i pobeći ćete. Buffali su Rammusa malo dila malo veći damage samo. Rumble su ulti ima veći cooldown i ulti kad mu se kasta je 150 unita bliže ka vašem mišu u stvari, tako da to je to. Kod tam Kenča sada prednost imaju čempovi pred minionima, što je okej. I neprijatelji koje on pljune su na 0.25 sekundi blindovani. A i ulti sada ne vidi se kod enemija odmah gde on ide ultijem, nego tek za 1 sekundu. Znači, buffali su obe tima, što da ne. Kad stanete u shroom više se ne smanjuje kod movement reduction vremenom, nego vam je uvijek isti dok ne prestane i timo ima vision na vas i njihov tim ima ceo vision na vas kad stanete u shroom. Ne mogu da verujem da se opet buffali tima. Jao. Twitch Q manje mane košta i ulti ima veći bonus damage, tako da buffam Twitch. I malo je nerfan Victory, njegovi itemi manje daju AP-a. Vel'Koz Q kad se razdeli ima veći range, tako da malo buffam Vel'Koz. Volibear ulti kad kastate puknut će jedan grom koji dila damage. Zek ima još veći range na E, tako da ima definitivno najveći range engage spell, prosto jako veliki range. Zed je u stvari bio buffan i sad više nije kada ultate da morate da čekate 1 sekundu da se vratite na Shadow, nego 0.5 sekunde, što je dobro. Prelazimo na iteme za Juggernaute u stvari. Sad idemo na nove iteme za Juggernaute, imamo item koji se zove Dead Man's Plate, item u stvari za Singedra, dobar za Singedra kaže Riot, cost je 2750 golda, buildite ga iz Chain Vesta, Giant's Belta plus 1000 golda, onda health daje 600, armora daje 50 i ima pasivnu koja vam daje movement speed u stvari i pasivnu koja vam daje magic damage boost u nekom slučaju. Sljedeći item je Sterax Gauge i košta 2550 golda. Napravili su ga kao za Jarvana. Build path je Longsword Giant's Belt plus 1100 golda, health daje 500, base attack damage plus 25% od toga. Pasivna... Sljedeći item je Titanic Hydra, košta 3300 golda, bila se iz Tiamata, Giant's Belta i 400 golda, health daje 400, attack damage 50, base health regena 100%. Također ima pasivnu da basic atakovi dilaju 5 plus 1% od vašeg maksimalnog healtha, tako da što više healtha imate to više ta pasivna dila. Ima i aktivnu i aktivno je u stvari da damage od
njegove da damage od pasivne je veći za 40 i 10% se stepa. Tako da baš kada ćete da imate dobar damage na vezicima, uključite aktivnu i samo čekate. Onda su malo promenili Varmog i to tako da košta malo više, za 250 više i health reg više nije 0% nego 200% health reg na Varmogu, inače sve ostaje isto, samo dobija novu pasivnu da restora 3% maksimum healtha vašeg ako vaš champ nije dobio nikakav damage u posljednjih 8 sekundi. Tako da kad se fajtate, završite fight, 8 sekundi sačekate i počnete da se healate ko nenormalni. Defensivni itemi, promjene, Null Magic Mantle, to je ono. Znate li šta za MR. Total cost više nije 500 golda nego 450 golda. Ok. Negatron Cloak, to više nije 850 nego 800 golda. Abyssal Scepter je povećan gold za 20 golda, je skuplje. Sad će biti zajebano, sad nećete moći da kupiti nikada Abyssal. Spectre Skull je Magic Resist više nije 35 nego 40, tako da buffam Spectre Skull. Spirit Wizard Core košta 50 golda manje, daje 5 više Magic Resista i base health regen je povećan sa 100 na 150. Banshee's Veil košta 50 manje i ne traži se više od Spectre Skulla, Rubik Kristala i 1150 golda, nego Spectre Skulla, Crystal Embracera i 1050 golda. Magic Resist više nije 55 nego 60. Aegis of the Legion, to je ono čega se pravi Locket of the Iron Solari, više nije 1900 nego 1600 golda i traži se od Null Magic Mantla i Crystal Embracera i 550 golda. Base health regen je povećan sa 0% na 100%. Magic Resist Aura 15 Magic Resista za vaše saigrače oko vas. I Health Regen Aura, više nema aure za Health Regen. Više nema Health Regena. Znači, Locket of the Iron Solari košta 50 golda manje. Base Health Regen sa 0 na 100%. U stvari, to potpuno isto ko Aegis of the Legion, znači se to sa Aegisa prenosi na Locket of the Iron Solari kad napravite item kraja. Banner of the Command ne košta 3000 golda nego 2750, inače ostaje isti. Raptor's Cloak košta 100 golda više, ima 50% veći health reg. Movement speed, pored tureta imate dodatnih 20% i to je to za Raptor's Cloak. Zizirot Portal košta 50 golda manje, imate veći health regen sa 100 na 150, movement speed pored tureta i to isto što je bilo i kod Raptor's Cloaka. Wrecker ima veći health reg, to je to. Glacial Shroud košta 50 manje golda i Iceborne Gauntlet i Zekens Harbinger su isto 50 golda jeftiniji. Warden's Mail košta 50 golda više, Frozen Heart košta 150 golda više i daje malo manje armora, tako da je Frozen Heart dosta nerfan. Torn Mail košta 200 golda više i ne reflekta 30% damage-a nego samo 15%, to da je isto dosta nerfan. Torn Mail više nije tako jako OP kao što ste mislili. Omen košta 150 golda manje, daje 100 manje healtha i 10 manje armora.
i slow ne traje 2 sekunde nego 4 sekunde, što je super. I reduce-a kritikale sa 10%. Cinder Hulk daje 100 više health-a i bonus health više nije 25% nego 15%, tako da izbalansiranje. Retus Glory košta manje, ali nema više njegovu pasivnu. HUD updates, u stvari manji je space među minimape i frame-a. Scoreboard neće više biti u stvari na chatu nekad je bio na chatu. I surrender box neće više biti iznad onih kružića iznad minimape gdje vidite svoje i enemy champove, nekad je surrender box bio na njima i zakrivao ih je. I minimapa će biti malo svetlija samo. Također su napravili novi sistem za feedback za toxicity, pa da ako flamate, lakše će vas skontati, ako vas reportaju, skontat će vas 100%. Tako da bolje ne flamajte i uživajte u igri. I to je meni se sviđa to zato što će sve te flamere izbaciti. Ima nekih bug fixova sa Fiorom, Lulu, Riot, Blitzcrankom, Bad Santa, Veigarom, sa ultijem i je. I upcoming skins, to je posljednji deo našeg previewa. Imamo Arcade Riven, Battle Boss, Blitzcranka, Academy Ahri, Academy Darius, Academy Eko i Academy Vladimir. Meni se sviđaju Academy skinovi, Riven je lepa, Blitzcrank je isto lep. Generalno su skinovi lepi. Možete pogledati sada upravo na ekranu kako gledaju skinovi, stavit ću vam ovako, ćete vjerojatno vidjeti ispred mene. I nadam se da sam vam lepo objasnio sve što će se dešavati posle ovog patcha. Znači, Juggernauts najveća promjena, sada će biti tema LoL-a. I vidimo se u sljedećem previewu patcha 5.17. Uživajte u igri, igrajte Juggernautse i pozdrav! TSM baby!